The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council Uba Powell Soklat haka khat khandai tarik unailar arajar penrio ulong baka Executive Committee kan sasyong Bishar Shwa ya kijingno bat kijing ujor jongki khon ki hajar persya yu sim kahima langren upaim nongtei sing sim yong Shwa kanie ki khon ki hajar bat kidkhot jong ka seng samla hima langren kila turpaj basha office trekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa baka deban penihar khat use im ka hima langren upa im nongtei sing se im yong namar ba kimdon shu ka jingsen ya hau kumus im ukemi jong ka hima haba keren sikilar patai kubor uba soklet ulong ba Chief Executive Member bat ka Executive Committee kin sa syong bishar ya ki jing ujor jong ki khon ki hajar khnang ban lap ya ka jing sisa namar ba ka jing kno kawan tang nakaliang jong ki khon ki hajar bat ka seng samla hima langren di habai dei ka jing ki ke jing bata kasi kalong habai dei bat ka kam tim hapo kai ma ka jing rangi kan mau aka ar trik jum ta upnai Bikun kejar juga himalangrin kilawan hane po council pandawan ka KCDC padai banweng no ambar do yo no te sing yong halor tu ki daw ke pangira ka no ka po ka po e pat ka bami na ka executive committee hakatai ka jitawa ka jingi kalong ba na kaleng juga executive committee kalam tha yang ni bikun kejar juga himalangrin balal lata long ka bala pangin lej bane kir pensai ka dorbar jong ka hima rengkat ka jingi ranlang na kaleng jo no te sing yong kum sim jong ka hima Wai sen nak liang joki kun ke jar jokai malangren. Ki babon hi ngalap nong ba kim la bat ki pedeng chu. Ya nong tai sing sim yong. Ban pedeng peng kam sim ko kai ma chingi. Kalau ki daw ke bangira jebu nak puas ko. Kare wala kataru nama ba nak liang jong ka council kala ong yangi ba ka ba yangi bangin lej ban ya keren po ying la jong mo. De nak liang ka chingi lang la pedeng ya kata. Asya pengin wan hane po council nak liang joki kun ke jar jokai malangren. Ina lej sya ka darbar kepala khot i do nong tai sing sim yong. Kepala long akan nyau tarik jong mentau benai hang ti hang dilon kapang hi kalong banyak kena pajba ban pensai pajba ban kumjur ban pancing sai do pajba ha kate ka dorbar kam tame abai dei kane ka management kam tame abai dei kane ka management but law ham tela pa kene tangri te haba la khot e ka dorbar la khot mi do kim jong kai ma ki kun ki hajar jong kai malangrin baro ki kwa ban lek chakre ka dorbar ban sim benta kam tam bane kirmar kamat kamat ka jura ka bangi jibet sekon ka por khane po council kumta da ka jing tmu ka bahok ba khuj ka bachida nyalashi me ka sinjam kum ukun wajar jak mahi jong ka himalangrin ni baro nyala ka darbar bane pro jembut ya kata kamat dek ai ka bangi lap pada ka darbar hima ka balong ka nyau tari ki kolong kum ni bakat kum ka jingle apa ka jinglap kolong kum ni ba unong te sing yong kum muslim pen penapat ba aka artrik di penai Julai bahkan don ka darbar hima ha ka nyau tarik Barbaya ketika dorbar instang haka karway sidang menstep. De nakaleng yung kijong kikun ke jar jo kay malangrin baro kilala ka dorbar bar ka bapla bar ka balango bar ka basmi bi anyo kumjo. Yala pa ya ketika dorbar. Pasdang no nadu ka karway tam. Mipoy haka dorbar karway ka menit ka dorbar ka ada sedang kon ada kerno da wi urang ba. Kamut ka dorbar ka ada sedang haswa ka por dengan karway sidang. Kata kalong kajinglap ka ba kalong ba kani kajingle kajingu kalong ba. Tang ba taman bantang ba kini ki bawan sa kadabar kim lapi ka por mansab ka ruja ka darbar ka jengu sedang no haswa sa kapua kani ka de ka jingle bomhok dalam nong mo klaim ki agenda klaim ki AKA sedang darbar klaim api ka por ngapa ki ba kimi api singap ya ki agenda ba ya ki kam ki bade bekin ka darbar kata ka de ka bangila ka darbar ka ba mi nama penyu terik dedik jong ka jingmi ki daw ka nyu terik palong bengi sa chitin bangilwan sport ka komisil par ka daw ka bangila ka darbar kalong ba ka daw ka ba ka bangila kalong ba nakaleng jo no tai sing sim yong la pen apa hara lagi volunteer kan thai pantalasi ya ka surok la rajin ba kata ka jin penapat ba ka ong ba baro ki long kemi apa ki ma kila pan dorbar latip sai ba si pausa ki long kemi kinwan ka dorbar kambun sya ki volunteer kan thai
hari nambar baka jing pernah kam ong bagi nawan kilong kami kum ta kilong kami jong kai makim le chepre ke dorbar hari pas ngep pelapar kalau mangilap ba kilong kami kidon ban ap bahara ap volunteer ya ki senrang ya ki durang ba jong kai mak kawan ke dorbar na ka batalasi na ka ba ongru se ke epic hak notice jing pernah kelam ong ba wan ra epic berketum ka an terus ka ak jong kai malarin kelam ong ba ibawan ke dorbar endra ka epic rajin ba ong ba ibawan ke dorbar endra ka epic kipai ba dan ki kun ke ja ki atip pen rai ke epic henry ba kata ka jimpan bara berka anyu kumju kamsa klem rai epic anak kipan epic ai epic sama rusuk dorbar kata ka dai kata ka ba ar ka ba lap ka ba ngilap ba unang ti la pen ya ka riti pen dorbar jo kai ma ta ka mau hi hapo kai ma klem don epic sim mau upat papan epic ye kigen tei da ki security private jomu ban pahara ban peterman ya ka dorbar lawan ra alung lawan ra langru da ki police personal napo mau kerwan wan pahara baru dah ka papan tambak lai ke ya ka kentin dileng persya pandai persya ken mau ha ka hima ka jengi apo history ka hima ka jengi abawan ha ka darbar om dan leng persya baro udai ukun wajar jo ka hima abawan ha ka darbar wan sibentah ka darbar ku ukun wajar jo ka hima om kum kileng persya leng kersan jadi perem jorek ka kentin ka mai penangkam bala singala om baleng ba ka kentin ka mai penangkam kawan rak kajing keluar kawan rak kajing keluj kawan rak ya kajing kencot apo hima ka jongi apo kedai ka dorbar ka jongi ka bangile aka nyo tarik kata kedai ka poin ka bang pernah ka kapor ka mentang berkabah tahu e kolong ba apa ndak ka dorbar hima da uriu simet da uriu ba apo ka history ka jongi katkum ka aks katkum ka rule si kolong ba ibala ba penyak ka dorbar hima ibala ban khwat ka dorbar hima kare lemba usim ada usim umla ba penyak ka dorbar lala ban le da usim lani kimetri kileng do kata ru nak kajing menjur dan kedorbar nak resolution jang kedorbar omla man syutam larut nakir wan hang nei panu chaman diu kata ka bangilap kalong ba kajing le ke jung pantung chaman yo ba Christopher Hasha uri pa ba Christopher Hiji da uri Christopher Hiji na pandilon uri pa ba kalong kajing pen ya kariti dustur ya karukom trikam kariti penjat trikam kariti penjat dorbar jong kai malangrin kata kadai ka bangi ngi petlo mata po konsil bat ka ba snop la sisu kalong ba hak ketika dorbar nak kaleng jono te sing simbyang ul kenisai abang iwan hak dorbar pa ba baro ukun wajar jo kahimalarin kunyo ai ka benta pan sibenta hak dorbar kajing mun kajong pa ba ban le ka dorbar hi kolong ba yin pan di pensai haba dai berkata kamal lesun bun ka ba uong bangin pensai ko ka dorbar bila ka dorbar ban pan di pensai kata ni don ki record ke banadu sedang dorbar hadu ku dorbar yitip sai ban kaleng kajong uklam ai la dai kan dorbar rangi ngap ha ki pes ki media ka bangila pa pondong sang hima adon ka statement ka uang ba kadau ba mi ka jing keluar phanilon ka dai halor ka jing bomsa ka jing berkan dorbar da ki kun ke jar ka mang jok ke malarin harin ba mi ka jing keluar mau bar ki menteri ki jong na ukun thua ki ba ukun thua ki kun ke jar jok ke ima ula dai ban leranya la de ba kumlo ka dosim ukun thua ki ba apa mau de no phat ka dorbar mau de no penloi ka dorbar mau hi no pen keluar ka dorbar ukun pen ki ba ramu elat ikibat jaki pajba ikun kejar juga hima banken dan simenta ban bu dan ban pan saya ha ketika dorbar kami ketika juga rumah ya bor kita gimenta iwan menta po konsil nomor bakal konsil ka tha engi ban lech dorbar ban pan bej na kaleng ka jui ikun kejar juga hima langrin ngisngap ya kata ngilek hante pandilon ban pan saya ka dorbar bangin ong bangim dai supan wan hane po konsil min penkut dia kena kamat hante pandilon nomor bakaing ka jongi ke dia pandilon nang lele ka dorbar nak kaleng jo unong tei sing sembyang uang penban makini ke giling persya hare katkum ka ai katkum ka ak katkum ka rules jo kaima om ton le persya apo ima bawan se ka dorbar kidai be ki kun ke ajar jo kaima iba kwa ban si mentah ka dorbar hima de halor kata kit kami ke jo kelomar nang pandram lu ekawai kamar ka ule kelomar file dak ejahat persya ki apungut ki kun ke ajar jo kaima ba 4 juje kot japo kaima langrin 4 juje kot kani ke kasin ka bankong ka bangilap apa ke studi ka jongi ba dau kri no sensara ya kahima kumla man pandai ka dorbar hima ela de kibru ba dapan apa ban kontrol ka dorbar hima mentapat mu file dak FR ikut ke jar kahima rei ka kubar ka basai kolong ba pila ban penting pila ban penting ngi rei ngim nom ken randen lele do nginom keranden ya kene ka jengele jongi ngene ngene kun tak hadu pengen jo jawab ukun wajar jo kahima larin hadu mentahi umpala ban beng itu belong ku muslim jo kahima syak usim dong tei sing yong berkumjur syaka kon ibu ya kene kejing ujor akmat ko konsil
ila don sibun ki jing ujor ki bangilebu haki pot adab here mentah ngi ban beng pat sakawi ki jing ujor bangilebu haka konsil ba tare ban pandep mardor markloi mar penkloi ya kan ki jing ujor ke jungi bantin besar nang tai baru ban beng no hukum skin jong kai manarin dan ka konsil kamla ngilebu mene ki ke por shibnai nai na kaleng jong ka isi kong ngin saten besar kam kloi kan kakam bat ngin tapha ya ka kubor ka jing mentip syangi ki kun ke jar jong kai manarin te ya mentah ngi lai kan mane bangin up ekta ka kubor ka bana kaleng juga executive committee ka pha dan ka shimrai haba de kan ka jing ujor ka jongi om tanya kan ka jing ujor ka mamenta ada ya borok ka jing ujor ka bangin ada bu aksi beradam dan ka konsil kamla balai ai bersaya notis semyong ikun ke jar ka himarin kin wan beng hang ni po konsil nyembu e ka po han ngatip sa kin sawan beng bertam jusu ka jing pat ka ni ka mamenta ini kali ka kruak ka basai ka konsil bat sa notis semyong pidon jing temu ne pada pinne sebut ada konsil kam skap pidon jing temu ne per benit saka bor jong kai ne kam sakut ne akono ne yang kaseri habai dei bet kiwi kam na kaleng ga jongi ngila dep sim ka sinjam ane sakman dakino kino kilinti ke ba ka an kasha hari habai dei bekane ka jing ujor ka mamenta balasi ki jing ujor ke ba na kaleng juga konsil ka par besar ni ap ya karai jongka adang leyo ya karai ka jongka hang tangin sa sok perkat ngin sa sim ya karai upai ba jongka ima sa sim ya karai lakano ka sinjam kin sim pada bekane gimat ke pengibu mentaka siniru Wan ni kako akajing sukya kajongi namar kajing di istin dia jong ke HDC yang kau usin ubah kam dikinti ya kata ka kendo ke chef apa ka hima kajongi bat kadan du kata kamri ispan but kata 50-50 chef dan makata ni wan ban bagi yo ya kata ka jing syai hoi nak kalian kajongi kila pha yang ni men apa tarik pada nhau ada pendriu ki pha ngi ban lek na kala ki HDC ban lek ban ya kran ya suk la ne ban kran ya ya jing shai pan jing shai no sim hoi ya kata ni la priang na kalian ngajong kun ki ajar ngi lek ha ban sengap ya kata ka dorbar kata jing pen shai na kalian sim aka nhau tarik pra pha ajar pendriu ndai ki ka bang syam kalong ba Pakai kemjur ke semi kata ka huri-hura tu ka jing kumar ma kelei ki isi kadai na mar pakindo e ka juba ka basai kata kajing pensyai no usim keempat kan pensyai hendak kata kami sebut kata 50-50 sya uya le ban ayat lat ya kata ka mat ka bani dawan nadu usna ada pulai lekom kasang samlahi nadu usna lagi minta yang kejuk ke ni kata kendo sya pangilong kita ki bai kita ki kata kendo ke di jong ka kimak yo kunti jong hadu mentaru ada ki yang kejuk kamat kejuk ka bentah tak ada misalwan akan kakek akan pelau jam HDC pada jing syai namar bala dangim yo jing syai na ta usim ubas syai ngi dangim yo jing syai na posno pa thau bamansia bakka bamansia ni kita gajar bagi luan ban keli dan ban luan ban pan ka jubam ka HDC namar bangim yo te ka jing syai na ko ka himalaja ngim yo te ka jing syai na usim ka kemut kum kun gajar Bamansi yang ini hapan, wan harap halau dan ni hak mat ke HDC dan ni hak bagi nongsin syar di papik ka kendo ka siap ka revisi hidup ka wei dan pan ke jubak hendak ka kami sembut nomor pa kili bah kini kisi pemerintah kila implement ro ka akba nak kalian ke HDC ba kin te lakam ni hab habani kendo ka siap pemerintah kili hiru ba ko ka sina ka jongi kila dan kita ke bakam nang hati kendo ka siap ka jongi dan kila di ban simkia terpat nak kalian ke HDC nak kalian ke isi ke pemerintah HDC bagi simkia ya kini kamat nomor kini kamat ke jurang ke ba kia bah bat ngintip ke ikaban saja nang ni cepat lagi ada bagi kita ki kim simkia la ni estim ke kamat dia kejar ni dan kam ya tok sim ba pura tak tahu ni kam ke referendum makin aino bagi dia eta election kemjuru dan kam ta usim ubayang na kabenta ka hima uta usim ubayang baliale akan lagi kun kaja om uta usim ubayang na kaying nomor piin ta usim na sim yung idei kun ksiu idei kun jong kata kaying na kam penting ada usim sejak respan pun ya ni dan kam kami ta usim ring kam ya ta usim ubayang na kalian kahima ayale persyak nomor bahaba don ka jingkam nang henti dan kami yang tak usim ubayang nak kalah kami. Mereka mesti tak ukun dia lek kat ni. Saya kata yang kami kan suatu. Tapi kejing kali kalau hanya balai kata kami management board ke dalam pihak macam ni balai kata 50-50 siapa yang buat kat macam.
dan maka pangidon kam lo ita uskim ku pura lane ban ai ne kita referendum ban yo ita election jit ka uskim pathamai ka tolong ba makan ka unyeng makan ka macam kita sama kembali la pen scam la pen thamai ka sang di sini ba ada PII kadai ka pen scam ki no kam kadai na marba la rai lang da ka isi hi ka we la rai da ka jeng council la rai tang PR langut di no kam tak sama hari la rai da ka jeng council la rai da ka isi meeting ban pelong no da ka ban jit no ikro kam no kam na maki ada jing alam jong presiden barim dia tunjuk bayalam bakala kunjuru i rakyat i babun pilihan dari constitution Jakarta. Yang nama kata ni kompeten konsil baru nak unit European. Bat bila bu hi dia kata jengmut bangin peluang nak kata general council penjit kita kena kam. Nomor ko mau uang ngakan mau kita jong ba uang Islam al ba kom ka samlang ngin nom yak double standard. Mentah kajing kili kolong ba saya udan satu udan bat ni mentah saya ba uang mangenjang ta kanong rim dae lara long hakano kanu rukam nganam kerandin bar ngan elek ya kan kajing lek tembuat kata jingden kata double authority ko ka hina kajing dan ta kajing kili kolong ba saya uja uang bang nganam lek double standard bayar dia pasal samla ngini yak ke mat bat ngini yak persya ba ya kan mat ya kan jura dan ya kan issue mereka jengkel ba saya minta udah dan namanya kemat nggak suka pun saya ba haki office bakar tempat yang terkait institusi bagi labuk yang komplain betul ni persyak yang kena jeng tempur kok kena ni dan kuak nama bawat akawika problem rum pala bersef kok kena ni yang mentang ni don kam swat kan ni di batu kam nak yang ni sebelah ni kuak bencak kan kau bisa kamat dan nak yang kejong ni kau pun saya ni baru ni office bakar tunjuk haki institusi ba lada Hidan kino kibri kibawan sim kabu dan ni kiba tembar ya ka ya ka tembar ya ka hakateng jok seng dan ni kiban ICT hakateng jok hakale tehat jok seng samlah melang dan kepada kiba kinam sim dan kinam pedang nomor ba kita ngin sim itu isu kita kibala kapsa nomor ba ni kasing samlah ni ada pan jet kiba yen tunjukkan orang rem lalu sampai pulang ka jingwan tiki shedi kila ai atli ki jitho kowe ka ba la soi da ki kun ki haja ki malang ren idon kemba shajare ji soi tu spai anta kowe ba ka ai ka sangsam nai malang ren ka ba ki kun ki hajar ki malang ka don kemba riu nyo katli ki poi ba ka ba sangsam nai ka dei ka kasau tuli ti ka ba ki kun ki hajar ka ki bodi ki batmahi bat ki bakambon hi ngala tuli na katuka ka jumujor ki ka dehi ba ka de ba katuka dorba ka blokhat do pa im nangtei haka nyo tarik dong ni ubra yu pamta kita lu sibun ki jing tho tu le se ka ka bajram bukan batai bat is ki tra yu bakkan ni phi ne ki bawan ki la batai ke de kala ka jungi namar ba ye ka ni ka kam jo ki malang ren la shinti ka basang da la shinti dai shi was ka tin nang ba jungi siam namar ba menit itu kilawan kamdan kan dengan apa ini kan no suan kawan kedek itu isu jing tip menem step nak traisi am itu tip yang ayong namar ba indan dan ke program yang ban yarak ban dem kemui nak ki tukar juga isi ina syemnya nak kampan khot ya keren ya gitu ki kulhut pada kita jaya keren nak keren cuki di kilap pau hi tambah ke air di tho kilap patai hi tak jinglong kita dor ba ka ba lalong itu kan tarik. Marki kwa bangi ba kumka diskursen ngi kam tam ya sim nantai. Tene kelang jungi kembalong timne ba ngasudi tanggo su simti tam tarsi peniya ya ketuka jengi kandulan ki kun ki hadar ke mararen bakas sama. Marki ka bangi la yo lengba ka memorandum ni ke jitho ka ada kelang ke jongki ngin IT ha UCM ba kunjuru na kelang jongki officer ke jongi kila record ya ketika jakare gedungi bagian report baik sama usia. Kila kalian jo usia meu syong bisa di ketu gedung jor point by points. Mo bisa point by point ketu gedung. Kamtam dia gedung jor buat mai. Kira ai hadin ketu gedung ya kendu akan dibelai berada. Ketu usia dia syong perkhat
syong daga komiti tende syok katang asgoba badan kam kelam bangina bisa benda itu ke jumlah no ke jingkeno ilon ke kebun la kita ke jingkeno ilon ke batin ya no dapat verify nama bagi yo anak koi kalian tika dikatahi maki ki kwa balanu ngin pendak ikeniki tege jing bisa ke jumi tege mengalapan pau namba kasang si embat ke isi ni la om ki bangin pet gitu juga kilang tiba sisa ada kan nu kilang serius ada kan nu kabiri kalau tu dabar bagi pakai juga jual tinggal si orang tahi ki mengenai melakukan air kedua kapor dan ki orang hilang bapa artio bapa si menai mengenai melai kata mo maka ek bagi si mendi kita tengah kai malaria kita sibuk ki kam ki ba ki ma ki prepare ki kan Shanghai ICM jadi berbaik bagi khot man lum ki man pan ki sebesar itu ki jual ki tika di tengah tahi ka ba ngisngu ba kalong ba balik meneng yang semla pak nak selesai kendian balik meneng semla pi ke kit ni nadu pakai awan kejuan tu ki pak ba sini ka semasa ke jumi kowe nak ki jumur ke jeng nam ki pak ba ki baki la pentip sini nak kapor mo sisi balawan ki pak ba ban rung hadu kan ka pala hadu kan ka gate ke ban rung apa office membuat ki pun bagi beri kebanan kami dan man lah kasih ni bagi orang tak hendak ngur bukan sibun pun dan kebanan si professional tax dan kebanan apply nampak building bylaws semua dan tu kebanan nak bentar ke hearing jom ketua banyo ya kasih certificate kasih certificate nilai ke dan kaman nyalam ki khun tu atau dan ke interview ki khun ke benang red tu ti kelami ke jeng ur dengan ba dan kita lawan les kita nak kita cakap kita jengai kita ada wali kita lima banwan ada cakap dengan orang yang kawasan kim yo ala syuk bandung dan kim nur syuk bandung support te kelak tak ikiru te khamtam mende kasih ni lei mende kasih ni don ka exam departmental exam ka benin kalian jom ka development ka tam exam jom engineer ke jom tinggilah pelong ni kan ka exam kan ka hall ke jom tinggal ada kirung ki pak ba bagi jom ka baru-baru ke jujon ke dia perta kan yang perta slogan mo kan kita kan dekat exam juga balik exam departmental exam juga ini nang tah ni pok pelau ke jungi katan kayi besar ke dekat bubun kambahan ni kita berpikir dulu ke pelawan ni kejakan kendong labu ya kasih meneng hearing telah dah kami dan lagi pak bah ni kami orang support mo asyik balik abun beri tentang di enforcement ini itu mau dicoba dan jadi hampir kita kami support ini semua ia akan bagi siwat betul berkena transport yang nak pulau janja hidup dengan sesuatu mo dah kaba ya train lah mentek bahkan bukan kena udah jeng sekut kali ki serok mo nginya persang menyaru sista kena ba kiwi pat ki bawan dan kam wat ki beri mana himalang rin ki dan ki bawan hanya ni ki bawan dalam tadi jeng kam ki joki ti kum tang ngim sim la sya iki ba kin rok support yang ba kin rom kan ki delegation pangira sya iki berkena support di tang itahi maka benang kan kepuan nama ba ibu ni ki rayo kemudian pada ba kelak tak sya ki kam bijam pujuki te di tengah kembalong ini ke ni kam gari ke bangsa ajar report au siam ba peka iperti yang tau ke Ivan em ko wi ko prom ko au khanai pi Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอนฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกันหลักพา บนเส้นกิบรุนจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tọt bún gà gram tem ít tiệt đi kì có con đây nè dạ khi biểu ngài nè mà em khi mà vào tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kéo vào cậu Lah min perdi yang pi ke kuat lai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngaku ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai go nongkong daga sampel desain go ar dau hikai daga desain mana je ya kan ya sampel desain. Gini ke cek tu ram sorkar mah. Kamu dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.